السلام عليكم الزول فلاون وكي راكم دايرين. Écoutez, vous savez que je suis Harrak maintenant, Harrak, mais je me balade. Heureusement qu'il y a les bus, heureusement qu'à l'intérieur de l'espace Schengen, il n'y a pas de vérification de passeport. En tout cas, ils ne vérifient pas si vous avez un visa ou pas, car l'Europe, c'est 29 pays espace Schengen, où vous pouvez vous balader en voiture, en bus, en avion. Ils vous demandent juste une pièce d'identité, mais hada makan. Alors là, je suis à Barcelone, donc le Harrak de Barcelone. Là, j'ai fait exprès d'être devant une promotion, la Black Friday. Vous vous rendez compte, Friday, c'est Jum'a. Jum'a, على بالكم باللي نهار الجمعة ما كاش اللعبة. رجول قلبوا هذاك النهار تاع المسلمين نهار ماركتينغ، فوالا بيع وسولدي سولدي سولدي سولدي. J'ai fait exprès d'être واحد نوري لكم واحد التصويرة بروموسيون تاع واحد يبغي يبيض سنانو 260 euros. بكري كان 350 euros. على بالكم اللي في الجزائر on a un énorme problème de dentition. على بالكم il y a de plus en plus كان بزاف الناس ما عندهمش الاسنان، واحده مكسره، زوج، ثلاثه، اربعه، خمسه. On est devenu un pays édenté. Et c'est un Algérien qui m'a fait la réflexion en me disant qu'avant, dans les années 70, les Algériens étaient propres, ils avaient des belles dents et ils étaient très soignés. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. L'Algérie a besoin d'un plan national pour faire en sorte que le peuple algérien retrouve son sourire. C'est malade, hein? Voilà, regardez. Il y a combien d'Algériens qui ont un sourire comme ça? Dites-moi, il y en a combien? شحال كاين في 47 مليون جزائري، شحال عندهم يعني ابتسام كيما هاك؟ حاجة قليلة على بالكم بها. Donc il faut absolument qu'on mette en place un plan national pour que les Algériens retrouvent leur merveilleux sourire. Voilà. Voilà. Donc alors, pourquoi je suis venu à Barcelone? Vous avez imaginé, j'espère. Vous savez qu'on a un consulat ici. Et là, on va voir, est-ce que le consulat algérien de Barcelone est comme le consulat d'Algérie à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe? Ben oui. Est-ce qu'il y a des poubelles partout? Donc on chauffe. Regardez, déjà il y a des bus là. عندهم les bus, عندهم pneus وكل شيء هنايا. Oh là là, عندهم pneus, regardez. Ils ont des pneus, ils ont des bus. En Algérie, on a 84 000 bus défectueux. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Transports. 84 كار مهرودين. تعرفوا مهرودين ولا لا؟ سي أنا واش نقول لكم؟ ما عندي ما نقول لكم. Alors, on va voir si le consulat d'Algérie, تاع الشهداء ربي يرحمهم, est beau ou alors ça. Regardez quand ils font les travaux, regardez. Vous avez vu quand ils font les travaux, il y a un sac spécial. Ils font attention de façon à faire en sorte que tout soit propre, de façon à ce que le trottoir ne soit pas sale. Les Espagnols et les Portugais, c'est les meilleurs du monde. C'est les meilleurs du monde. Vous avez vu? Là, ils font les travaux. Hola, ¿qué tal? Muy bien el trabajo. Perfecto. Muchas gracias, señor. Gracias. Voilà. Regardez, c'est propre. Vous voyez, c'est propre. Ils font des travaux dans la propreté. Et regardez les bacs à poubelles. Voilà, buenas. Regardez les bacs à poubelles, mais c'est magnifique ici. Regardez l'organisation, c'est pas comme à Bruxelles. Regardez. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. يا جماعة الخير، هذا يسموه تنظيم النظافة. C'est l'organisation de la propreté. On n'est pas capable de faire ça en Algérie. On n'est pas capable de faire ça devant un consulat d'Algérie à Bruxelles. Ya Rabbi el-Karim. Même quand il y a des travaux. Et regardez l'endroit. شوفوا يا جماعة الخير. هذه إسبانيا 300 km de l'Algérie. Regardez. C'est pas beau? Regardez le décor. Vous avez vu le décor de la verdure en pleine ville? Regardez le symbole architectural espagnol là-haut. Est-ce que vous voyez? هذه صعيبة بنديروها. شوفوا النظافة. ولاد البلاد يا حنا ولفنا الوسخ، الفساد، الكذوبات. على بالكم c'est le tiers-monde dans toute sa laideur. L'Algérie est devenue un pays laid. À cause de qui? À cause
d'une partie de ses responsables et d'une partie du peuple algérien. Vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Regardez, c'est pas compliqué à faire ça. Regardez, شوفوا بعينيكم, شوفوا ما شاء الله, c'est agréable, c'est beau. Regardez comment c'est beau là-haut là. شوفوا بعينيكم les belles poubelles, الله يبارك. Ça c'est des pays propres. هادو مسلمين بمعنى الكلمة. شوفوا الباطمة كي دايرة لا ديال تاع اسبانيا, شوفوا لا ديال تاع اسبانيا, شوفوا. والسجور, il y a des arbres partout. L'harmonie entre l'architecture et la nature. Et شوفوا الطرقان شحال كبار. Regardez, les routes sont grandes. Mais tout est beau. Tout est beau. Regardez, il y a un petit problème. Ils ont mis un petit piquet. شوفوا بعينيكم. كاين مشكل, داروا واحد البيكي هذا ما يسرقوه ما يكسروه ما والو. شوفوا عندهم مشكل صغير, داروا هذا البيكي حمر. من القدام ان شاء الله يصلحوا الامور. يا جماعة الخير, يا جماعة الخير. Regardez le bus touristique de Barcelone. Regardez, vous voyez ou pas? Barcelone, bus touristique. واش نقول لكم يا جماعة الخير, واش نقول لكم. Regardez, c'est pas beau. Regardez, ils pensent à tout. L'harmonie entre la pierre et la nature. واش نقول لكم, واش نقول لكم. J'ai aucun commentaire à faire. Voilà, على بالي بلي راني ننبح معليش. J'ai l'habitude de parler, vous savez, en Algérie. الهضرة باطة. Regardez, c'est beau ça. C'est agréable. Et là, donc, on va voir si le consulat d'Algérie à Barcelone, est-ce qu'il est au milieu des poubelles ou là? Donc, نشوفوا الله يبارك. شوفوا هنا فاني يتعلموا شي يتعلموا هنايا, يتعلموا انجليزيه هنا فاني. The British School of Barcelona. راهم يتعلموا انجليزيه هادو. داروا واحده افريقيه وواحد بالك جزائري. شوفوا انجولان بيكوم. شوف الله يبارك. شوف مثل 3 سنين de 3 ans à 18 ans. مثل 3 سنين حتى ل 18 سنه. كامبوس لا The British School of Barcelona. فوالا, هادو صح يتعلموا اللغه الانجليزيه, ماشي كيما هكا صدفه نقولوا هيا نتعلموا. كاع الناس لازم تعلم انجليزيه. الحكام ما يعرفوش اللغه الانجليزيه, راكم باغيين بلي الشعب يعرف اللغه الانجليزيه. يا فهموني. الحكام ما يتكلموش اللغه الانجليزيه, وراكم باغيين باللي الشعب يتعلم اللغه الانجليزيه. Il faut être logique. Regardez les beaux restaurants, regardez les beaux restaurants. Et là, on est dans le quartier du consulat, du consulat d'Algérie à Barcelone. C'est pas un quartier malfamé. Il n'y a pas de poubelle partout. Regardez, il n'y a pas de poubelle. Regardez, il n'y a pas de poubelle. Tout est propre. Voilà. L'Algérie a choisi un bel endroit pour un beau consulat. Et on va voir s'il est beau. Regardez, chaque chose est à sa place. Les mobylettes sont à leur place. Regardez le bel hôtel, le beau restaurant, la tagliatella à sa place. Regardez, regardez les belles nappes. C'est pas beau? Regardez, beau restaurant avec des belles nappes. C'est beau, non? Ça, c'est la classe. C'est la grande classe. On va voir le consulat وراه. من بعد نشوفوا الناس راهم يعكروا يقولوا رشيد راك تسب في الدولة الجزائرية. لا, مانيش نسب في الدولة الجزائرية. راني نقول بلي وزير خارجية, وزير الجالية اللي ما عندوش النيفو إيكاري يدخل دارو. ما عندكش النيفو ادخل دارك. ما تبغيش تدافع على الجزائر ادخل دارك. Regardez le beau restaurant. Vous voyez? C'est un magnifique restaurant. Vous avez vu les poubelles à Bruxelles sur la rue du consulat d'Algérie? Le quartier entier معمر بلي poubelles. حي كامل معمر بالزبلة. حاجاكم العلم جزائري في الوسط الزبلة. شوفوا الله يبارك الباطمة كي دايرة. شوفوا ça c'est on est à côté du consulat. شوفوا الله يبارك. واحد دبلوماسي أوروبي يجي يطلب الفيزا من الكونسولات تاع الجزائر هنا في برشلونة, ما يحشمش. عنده ريستورون يقولوا روح افطر هنا في تاغليتيلا, ومن الساعات سيب الفيزا تاعك. يروح تاع بروسيل واحد دبلوماسي اوروبي يروح الكونسولا يطلب الفيزا, يروح الزبل حاشاكم الفيران الوسخ. الله يحفظ ويستر. وحمد عطاف يلبس لك الكوستيم كرافاطه يقول لك باللي تو فا بيان. واش ما تو فا بيان؟ ما عندكش النيفو باش تحكم الشؤون الخارجيه. Regardez un peu Barcelona, شوفوا. Regardez-moi. Luxe
C'est pas beau? Luxembourg, Barcelona. يا جماعة الخير. Voilà. Le club du burger du quartier del barrio. Bienvenidos. C'est joli, c'est classe. Regardez les arbres. Regardez-moi ça. Regardez, vous avez vu le cadre? Ça, c'est un quartier pour mettre des consulats. Ça, c'est un quartier pour mettre des consulats. Vous voyez un peu la majesté des immeubles? راكم تشوفوا la différence ولا لا؟ ولا حتى نفهمكم؟ شوفوا اللي عليكم، شوفوا الكيران كي دايرين تنوات ما شاء الله. تنوات مليح. Et regardez où se trouve le consulat, regardez. ما شاء الله ما تحشموش. Regardez. كي تشوفوا بلي الكونسولا تاع الجزائر في واحد الحي كيما هاكو، شوفوا العلم ما شاء الله كي داير، العلم الاحمر تاع الشهداء. ما كان لا بوبالا والو هنايا. شوفوا بعينيكم هنا حي بمعنى الكلمه. C'est un quartier bourgeois. Ça, c'est la classe. Regardez. Regardez le magnifique consulat d'Algérie. Regardez. Ça, c'est un consulat. Ça, c'est un vrai consulat. Regardez. Vous voyez le beau drapeau? Il y a un drapeau ici. Voilà. Un beau drapeau ici. Et un deuxième drapeau. Vous voyez? الله يبارك. هذه حاجة تفرح. وشوفوا les grilles qui دايرين. شوفوا. Regardez les belles grilles dorées avec le drapeau magnifique. يا جماعة الخير. Regardez la porte électrique qui marche très bien. C'est pas beau ça? Ça c'est l'Algérie. Ça c'est l'Algérie qu'on aime. هذه الجزائر. هذه الجزائر اللي نبغوها. تفضل ما تعملش راسك الحاج. روح ماشي نفيلمي. الله يحفظك. Voilà, je le montre pas, c'est pas le but. Regardez le beau consulat. Ça c'est un beau consulat, regardez. Même les gens regardent, ils voient que c'est un beau consulat ici. Vous voyez? Consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Barcelone. Ça c'est la classe. شفتوا الفرق بين بروسيل وبرشلونة؟ pourtant برشلونة ماشي عاصمة اسبانيا، mais الحمد لله عندنا كونسولا ما شاء الله. شوفوا العلم الله يبارك avec les dorures, la classe. ما كان لا الزبلة لا والو هنايا. حنا الحمد لله كل حاجة في بلاصتها. شوفوا الزجور كي دايرين. شوفوا regardez un peu. Vous voyez la différence? Moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour l'Algérie. Je veux que les représentations consulaires et les ambassades d'Algérie à l'étranger soient dans les plus beaux quartiers des villes, pas dans de la poubelle. Regardez-moi ça. Regardez la porte. Regardez la porte. Les dorures de la porte. C'est pas beau? Mais ça, c'est la classe. يا جماعة الخير ما تبغوش الخير البلاد ولا كذا؟ شوفوا العلام كي داير. يا جماعة الخير. Ça, c'est un consulat. C'est un vrai consulat, ça. Voilà, buenas. Regardez, c'est beau, non? C'est magnifique. C'est super, non? C'est magnifique. C'est magnifique, hein? On a un beau consulat d'Algérie ici à Barcelone. Sí, mucho dinero. Mucho dinero. Ah, ouais, قال باللي mucho dinero. ¿Puedes decirlo? Mucho dinero. Mejor zona de Barcelona. ¿Es posible de hablar en la video? No, para decir no, que tenemos que haber mucho dinero para tener un consulado en Barcelona. Sí. En la avenida Tibidabo hace falta mucho dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto podemos decir? El precio de en un lugar como aquí. Millones de euros. Millones de euros. 3 millones de euros. ¿Es posible de decirlo aquí, en la video? No, pero sí. No problema. Es para la gente de Argelia solamente. Sí, no, pues. Sí, eso es muy caro. Muy caro, pero magnífico. Sí. Es un placer de ver que un país de Norteamérica tiene un consulado. Son ricos. Sí, son ricos. Ya, قال لك بلي حنا عندنا دراهم ما شاء الله. ¿Trabajas aquí o qué haces? No, estoy haciendo un trabajo. Ah, ok. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. شفتوا بعينيكم اش راه يقول. شوفوا الديار كي دايرين هنا. Regardez les beaux immeubles ici. Regardez les beaux immeubles ici. Vous voyez, là, c'est un quartier très respectable de Barcelone. Et l'Algérie a un magnifique consulat dans un très beau quartier de la capitale de la Catalogne, ici à Barcelone. C'est ça qu'on veut dans tous les pays du monde. On veut que l'Algérie soit belle, l'Algérie soit respectée. Vous avez entendu l'espagnol ce qu'il a dit? Il a dit ici, c'est mucho dinero, c'est des millions d'euros l'Algérie
peut se permettre d'avoir dans la capitale de l'Europe à Bruxelles un magnifique consulat dans un très beau quartier en face de la Commission européenne. Vous savez ce qu'a décidé la Commission européenne? Elle a décidé de classer l'Algérie dans les pays corrompus, dans la liste grise des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est inacceptable. C'est normal, il suffit de voir dans quel quartier on a un consulat à Bruxelles avec les poubelles, les rats, les excréments, hachakoum, au plein milieu où est noyé notre drapeau algérien. Bien sûr qu'ils disent qu'ils font de la corruption dans ce pays, mais quand ils viennent ici, c'est le respect. Pourquoi le respect? Parce que l'Algérie sait tenir son rang. Ya Jamaat al-Khair, l'Algérie sait tenir. Regardez les voisins du consulat d'Algérie. Regardez. Vous voyez la majesté des lieux. راكم تشوفوا وين؟ حال بالكم هذا حي كيما حيدرا في الدار عاصمة. حال بالكم بلا يعني عندنا كونسولا هنايا في شوفوا ورانا. On est dans un magnifique quartier ici. Regardez les poubelles comme elles sont bien rangées ici. C'est des vraies poubelles parce que c'est un vrai quartier, un quartier bourgeois. Regardez les voisins du consulat d'Algérie. Ça c'est un vrai consulat. فوالا ما تحشموش واحد يجي هنايا يبغي يدير فيزا يبغي يروح يزور الجزائر ولا خنشله ولا توغورت ولا جانيت ما يحشمش. Donc ça c'est les voisins d'Algérie et ça c'est le consulat d'Algérie. Regardez, on a même un palmier là à côté là. يا جماعة الخير اسكو راكم باغيين الجزائر تكون زبله حاشاكم ولا راكم باغيين بلي الجزائر تكون ورده؟ واش راكم باغيين؟ انا قولوا لي، لو كان تقولوا لي راكم باغيين بلي الجزائر تكون زبله في الخارج نسكت ونطلب منكم السماح، بصح لو كان راكم باغيين بلي الجزائر تكون ورده كيما هنا الكونسولا هنا تاع الجزائر في برشلونه، alors لازم هذا احمد عطاف يطير. Il n'a rien à faire dans le ministère des Affaires étrangères. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer toutes les ambassades et tous les consulats algériens à l'étranger, il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un qui aime l'Algérie et qui veut donner une excellente image de l'Algérie à l'étranger. Ça, c'est une excellente image de l'Algérie à l'étranger. Ça, c'est ça qu'on veut pour l'Algérie. À travers le monde entier, on ne veut pas des médiocres, on ne veut pas des incompétents, on ne veut pas des gens qui n'aiment pas l'Algérie. Là, ils aiment l'Algérie, il y a des belles caméras électroniques, masha'Allah, tout est harmonieux ici. ما كاش défaut ما كاش هنايا. C'est ça qu'on veut. Et vous imaginez dans la capitale de l'Europe à Bruxelles, hachakoum, on est dans un quartier hachakoum t'a Zbel. Vous avez vu? C'est un morceau d'Afrique à Bruxelles. Pourquoi on n'achète pas un consulat dans un bel endroit comme ici? Regardez le beau balcon, le beau drapeau qui triomphe, qui surplombe ce consulat. Regardez les dorures, excusez-moi de me répéter, mais je suis fier de ce consulat ici. Vous avez vu le consulat Créteil, masha'Allah. Et bien là, Barcelone, c'est magnifique. Voilà, حاجة تفرح. هكا كي نديروا لكم مقارنة تولوا تفهموا. بس على بالي هذو الذباب هذو يبغوا باللي الجزائر، الصورة تاع الجزائر في الخارج تكون في الوسط الزبل. أنا ما نبغيش الصورة تاع الجزائر في الوسط الزبل، نبغي الصورة تاع الجزائر في الوسط الورد. يا جماعة الخير شوفوا بعينيكم، il y a des caméras partout et c'est beau. C'est beau. Ça c'est l'image qu'on veut donner de l'Algérie. Voilà, vous voyez les diplomates, en attendant leur visa, ils vont au restaurant ici, 1 heure après, ils vont au consulat d'Algérie pour récupérer leur visa. Là on n'a pas honte, ما نحشموش. On n'a pas honte. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ باه تفهموا مليح. انا على بالي بلي احمد عطاف ما راش باغي بلي نترشح باه نولي النائب تاع الجاليه في الخارج. بصح راك تعيفي روحك احمد عطاف. اليوم قلبتني حراق مع اصحابك تاع وزاره الداخليه تاع فرنسا، باسكو على بالك بلي انت يا برك قالوا لك تقدر تجي وتروح لفرنسا. بصح راك تعيفي روحك، والله تعيفي روحك. انا ما نسكتش. انا واحد اللي نشوفه ما عندوش كفاءه وما عندوش الحماس باه يدافع على الجزائر في الخارج، انا اسمح لي فشلت في البريكس، فشلت في الأونو، فشلت مع فرنسا، فشلت مع الاتحاد الأوروبي، فشلت مع المالي، فشلت مع النيجر، فشلت مع البوركينا فاسو، فشلت مع ليبيا. اسمح لي ما عندكش النيفو باه تولي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الافريقية، وزير الجالية. سمحت في جالية جزائرية من 30 جوية 2024 معنا السفير في فرنسا
5 ملايين جزائريين سمعت في دبلومات جزائري مسكين من 11 افريل 2025 راه في الحبس في فرنسا، جامي تهضر عليه، جامي تدافع عليه. تا على راك مديور ما تدافع لا على الجاليه لا على الجندي تاعك دبلوماسي جزائري يخدم في الكونسولا تاع كريتاي. بلاصتك راهي برا، اسمح لي روح قبض لا غوتخيت تاعك، وان شاء الله الرئيس يعين واحد وزير بمعنى الكلمه اللي يدافع على الصوره تاع الجزائر في الخارج، ما يخليهاش في الزبل. شوفوا هنايا وي ما شاء الله، شوفوا الجيري كي الشابه هنايا. ما كونش باغيين باللي كونسولا تاع الجزائر في بروسيل يكون في حي شباب هكاك، اي واحد اي دبلوماسي اجنبي اللي بغى يطلب الفيزا يقولوا له اتفضل قرع الساعه وروح هنايا لو ريستورون ولا القهوه، من بعد اروح من بعد ريكيبيري الفيزا تاعك. حنا لا على الزبل باغتو في بروسيل، ولات الدبلوماسيه تاع الزبله حاشاكم. بس تعرفوا علاش؟ باسكو عندنا وزير ما على بالوش كاع بالدبلوماسيه. هذا انسان محلي في راسه، سي ان homme local. Il ne sait pas que le monde est en train de changer et que l'image est très importante. L'image que l'Algérie renvoie à l'étranger est très importante. Donc voilà la raison de ma présence ici à Barcelone devant le consulat d'Algérie. Ce consulat est une fierté pour l'État algérien, pour le peuple algérien et pour la diplomatie algérienne. Mais tant qu'on n'aura pas des consulats de cette qualité, ou la qualité du consulat de Créteil à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, on ne sera jamais respecté. Je dis bien, on ne sera jamais respecté, surtout à Bruxelles. Vous avez les diplomates de tous les pays européens du monde entier qui sont à Bruxelles. Vous imaginez quand ils vont demander un visa au consulat d'Algérie à Bruxelles, ils vont aller dans un quartier de poubelle, hachakoum, avec des excréments, hachakoum, des râles, firènes. وأحمد عطاف ما على بالوش كاع، أحمد عطاف قلبني حراق. راك تعرف روحك، انا عندي توجور بلان بي بلان سي بلان دي بلان او حتى الزاد. راك تعرف في روحك وراك تربح في العيب. وان شاء الله الرئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون يقول لك روح تلعب بالدومين avec une belle retraite وبصحتك، mais vous n'avez pas le niveau d'être un ministre des Affaires étrangères, vous n'avez pas le niveau de défendre les intérêts de l'Algérie et vous n'avez pas le niveau pour défendre l'image de l'Algérie à l'étranger. Barakallahu fikum, تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.